Ngathatha ijazi lami elaliyingwe ngapha ohlangothini bese liba yellow ngapha emumva lalinesphambane esiblue. Angizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Isiphika sasimhlophe. Ekhanda ngangigqoka isigqoko sami samasosha. Angizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Hayi vela ababholo futhi bagqoka kanjalo. Ngehla nje phansi wena la ngiye esikoleni vele sengiyahalazela. Engangiphambana nabendleleni babebuza bodwa ukuthi kazi kwenze njani isiyoni sacasuka kangaka namhlanje kwenze njani. Lo uthe umoya ongcwele shona khona. Uthi umoya engcwele angishone khona. Ngathi mangingena esikoleni isekhuthe laligada khona elake lazama ukungivimba ngalishaya ngempama kwaqatha ikhi ungidi. Lo wakubaza nefa. Angizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Wathi umoya engcwele angene emaklasini ngikhuleke. Ngangena emaklasini ngakhuleka ngangena emaklasini ngakhuleka ingane zayisale hayiza ngakhuleka wathi umoya engcwele ngihambe nge staff room.